opterećivao. Umesto međusobne kontrole između zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, amandmani predlažu međusobno proveravanje. Sada je svaki uticaj na sudiju zabranjen Ustavom, prema amandmanima biće zabranjen samo neprimereni uticaj. Sada se sudske odluke zasnivaju na Ustavu, zakonu, potvrđenom međunarodnom ugovoru i propisu donetom na osnovu zakona, prema amandmanima zasnivaće se na Ustavu, potvrđenom međunarodnom ugovoru, zakonu, opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava i drugim opštim aktima donetim u skladu sa zakonom. Sada predsednike sudova i sudije koji se prvi put biraju, bira Skupština na predlog Visokog saveta sudstva. Prema amandmanima biraće ih Visoki savet sudstva. Sada mandat sudije koji je prvi put izabran od strane Skupštine traje 3 godine, prema amandmanima odmah će biti stalan mandat. Menja se sastav Visokog saveta sudstva i umesto 3 člana po položaju koje bira Skupština, a koji predstavljaju zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast, predsednika Vrhovnog suda sada bira Visoki savet sudstva, pa on po položaju ulazi u taj isti Visoki savet sudstva, koji ga je izabrao, a zakonodavnu i izvršnu vlast u Visokom savetu sudstva više ne predstavlja niko, već Skupština bira 4 istaknuta pravnika 2/3 većinom. A ako ova većina ne bude postignuta, biraju ih predsednik Vrhovnog suda, predsednik Ustavnog suda, vrhovni javni tužilac i zaštitnik građana većinom glasova. Postoji mogućnost za drugačiju strukturu izbornih članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija, jer se to uređuje zakonom i tu između ostalog postoji prostor za dodatno slabljenje sastava Visokog saveta sudstva. Moja ocena, a ponavljam, govorim kao građanin u sopstveno ime, je da se postojećim amandmanima nedostaci u zaštiti ljudskih prava neće i ne mogu biti otklonjeni, jer za njihovo otklanjanje ustavne promene nisu neophodne. Već se bojim da će sudstvo biti manje sposobno da zaštiti garantovana ljudska pravnost, a naglašavam da javnost, bar ja nisam nigde to uspeo da vidim, izuzev na sajtu Visokog saveta sudstva, javnost nije obaveštena da je od 14 primedbi koje je Visoki savet sudstva izrekao na amandmane usvojeno 11, a da 3 primedbe nisu usvojene.